sundumi, inggagawan ming pamaningot, para king kaligtasan ding sabla. Tuki kesa na karing patakaran, ay pairal ng gobyerno, ban mayampat no at enamyulitan ing pangakalat, ning nanomang virus, amalyaring datang king bansami. Dagdagan mo po, o Ginoo, ing kapibabatan mi, king pamanyulod face mask, pamanos gamat, at pamag-observe physical distancing, para aiwasan mi ing pangakalat na ning nanomang virus. Aslaganan mo kaisipan detang epapepa bakuna, magpabakuna na lasano, ban mi ka protection law laban king virus. Parati kami sanang makasadyang sumawop, karing kapatad ming mangailangan, at tutong mi apektuan king karelang kabyayan. Ida kami sana inki kaming kayatinan karela. Linganan mila sana detang misasakitan. Antabayanan mila sana detang manandaman matinding lungkot ang pompamangulila. Saupan mo kami namang kimot, ban mi bawasan mo man, ing nanumang bisyo, kalupanan ning online sabong ampong drugs. Ang makasira king biye at pamikakatawan, at kaisipan ding mi pasoso na kareting bisyo. Manakit lasanang aliwang mas masanting nga paralan, aapaglibangan da. Nung emiso paning kaya kaming sarili o Ginoo, alang malyari kaya kami, inya turuanan mo kaming maniwala, kingagyo at agawami. Ban maging responsable kami, kimbiyemi, at king paing tungulan mi. Mabiyasa kaya sanang magtiwala, kareng sarili mi, uling maragul ko tiwala kaya kami. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King lagyo ning ipa, ampon ning Anak, ampon ning Espiritu Santo. Amen.
Maya payabak pong pasibayo, kambeda po rin kaya katamong panalangin, iyabe tala po rin makatuking kayadwanan. Para po king kapasalamatan dari Ronald and Princess Ocampo and family, Mr. and Mrs. Mark O'Neill Alforja, Maniago family, Myla Nacion, Suzette Lopez and family, Net Balingit and family, Ray and Agnes Laksina and family, Alice Santiago and family, Fernando Jr. and Angela Simeon and family, Jimmy and Amy Simeon and family, Tony and Rose Manalastas and family, Jay and Maria Nuki and family, Mr. and Mrs. Oscar and Laura Cruz and family. Para po kareng magmasusiking karelang kebaytan, Ryan Reyes, Noel Sanchez, at Dr. Tercila Javier. Special intentions da po ri Princess Joy Arcelia, Antonio Cabrera, Ernesto and Neneng Ong, Jansen Biuya, Darius and K. Simeon, at Irene Simeon. Quick recovery and complete healing da po ri Garen Madrigal, Leo Asuncion, Perry Deirit, Belen Feliciano, Ernesto Alipio, Joval Simbol, Teresita Velasco, Rolando Castro, Nicolas Rutkowski, Esperanza Nacion, at Roman Navarro. Para po karing kaladwada ni Romy Garcia, Romeo Aison, Priscilla Santiago, Jason Tableza, Mary Jane Lingad, Fernando Sr. and Angela Simeon, at ding sablang kaladwa king purgatorio. At syuta na po king kasyam ng aldon ng kaya katamong simbambengi. Talakad tapong yeni at makiabe king pamagkanto king dalit a pamuklot. Masaya
Kaniting misa, iabeta mo naman karing kakatang panalangin, ing makatuking kayadwanan, para karing sablang sasaw at magbasabal, king kakatamong parokya, lalong-lalo na ding sinaup, king kakatamong milabasa na Paris Christmas gift giving. Ipanalangin tamo naman, ing kapasalamatan at kayadwanan ng Monsenyor Sani Lumanog, ang magmasusi king Aldo ng Kebaytan, at ing kapatid tamong Tarsila Abier. Ipanalangin tamo naman ang kapasalamatan di Victor at Konsolasyon Kubakob at paraking alangangang kapainawana ng kaladwan ng Romeo Aison. Bitipon tamo, king lagwinan ng igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, manatiling parati kay kayo. At kaya ka antimorin. At yuta na king kasyam, king tauling aldo, ning kakatamong pamagsimbambengi. At king katahimikan, ganakan talangin ang ponsisyan, ning kakatamong kasalanan. Lalong-lalo na, karing penandit ay atamo kilala, ing mangayap at mangaragulabage, agagawa ni nga pong ginu, kaya katamo, kapamilatan din kaya katamong kaparang taong darap at mayap kaya katamo. Mawat tangin ning pakalulu at sikanan king ginu. Yagkastayang ining miyagdanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kabatad, uling mi kasalang bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, panigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang helang pong santo, at kaya kayo kabatad, ing panalangin niyo po, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. May kakeni o Ginong Jesus, nakapayan tala, pagkaluban meng bayong tetagan, ingkekang balayan amanalig king lugod mo. King kekang panyatang, yangat mo kami king tula, ning kekang kayarian. Nung nuka mabibye, ampon mag-ari, kambening igpa at ning banal a espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. Manok na nga niyang payapa idabid king palasyo na. Era ni abalanan pa rin sablang kasalang na. Uling ing Ginoo, yaing mimingat keya. Kanita nga ng David kang propeta Nathan. Lawen mo, manoknangan ko keting palasyong megawaking sedro, kabangatsune man king kabaning Diyos, king metong mong tolda. Nganang Nathan, daptan yu itang nanumang mayap ay isipan yu, pablasang mamantabe ya kaya kayo ing Ginoo. Dapot, king benging ita nga naning Ginoo kang Nathan. Puntalan me ing talasuyo yung idabid, at sabihan mo kaya ing pasabi ko, anti kanini. Aliwai ka ing mitalakad king templong pitok nangan ko. Inya sabihan mo king talasuyo kong idabid, king ako ing Ginong mayupaya, pasabi ko kaya ing anti kanini. Kinwara ka king marangleng pipagpastulan tupo, at gewara kang talapamahala ning balen kong Israel. Kaya be mo ko, no ka rin ka man minta, at ikit mo ing simbot ko laring sabla mong kasalang. Ngeni, gawan keng lalong maragul ing lagyo mo, kesa ka ring pikabalwan, amani muna ning yato. Dininan keng gabuning balen kung Israel, at karing kula papanoknangan. At alanang menligalik pakarela, manibat kanitang, pigkalubang kulang hukom. Nalami alipan pa, kareng marawa katao. Antimoing merapat karela, king milabas sa panahon. Iligtas da ka karing sablang kasalang mo, tinanda kang anak at talapagmana king trono mo. Manatiliya ing kekang pamilya at ing kekang kayarian. Manatiliya ing kekang trono, king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Idalit ko ing kapayapaan ning Ginoo, king kapilan paman. Idalit ko ing kaya paning Ginoo, king kapilan paman. Parati kong idalit, o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uli nga lang kayang ganang ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupan ning banwa. Idalit ko ing kaya paning Ginoo, king kapilan paman. Ating kasunduan agewa ko, king kakong pinili. Pengako ko kang David, alipan ko. Kinging kayang lahi, kakuyang papanatilyan ari. Kapilan man at king kayang kayarian, eya miwakasan. Idalit ko ing kaya paning Ginoo, king kapilan paman. Kanako sa biyana, ika ingib pa ko at Diyos ko, ika ing talapamingwa ko, parati ken tutuparan ing pangako ko kaya, at ing kasunduan mi, manatiliya. Idalit ko ing kaya paning Ginoo, king kapilan paman. Parangalantaya po ngeni ing mayap a balita.
Datang nako o Emmanuel, ing pamikasan metong ning Diyos busalmi, ing kaya kaming ari, ing kaya kaming ukom, iligtas mo kami o ginong kekeng Diyos. Kaluguran kong kapatad, ingginuman at iliya kaya kayo. At kaya ka antimorin, Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o ginoo. Isakarias ing tatang ng Juan, mikat mo niya king banal a espiritu at nga ng migsalita. Puriyan tayo ing Ginu, ing Diyos na ning Israel. Inatdana ning kasaupan ing kayang balen at timawanala. Dinina nakatamong metong amayupayang talapagligtas, ay bat king lahi ng David, akayang talasuyo. Iti iya ing malambat na ng pengako, king kapamilatan daring banal a propeta. King iligtas na katamu karing kaya katang kasalang at karing gamat ding sablang masama kaya katamu. Pengako na naman ing pakit yang lunos karing pipumpunan tamo at ganakane ing banal ng kasunduan. Yan ing pangako asimpana kang Abraham a pipumpunan tamo. King iligtas na katamu, karing kaya katang kasalang, ban timawa tamong makasamba kaya, ban maging banal tamu at maging matulid, king panimanmana, king kaya kabana, ning biyatamu. Ika, anako, mayawos kang propeta na ning kakatas-katasan a Diyos, datang kang makauna king Ginu, ban isadyamu ing dalanana, at iturume king kayang balen, ing dalan ning kaligtasan, ing pangapatawad daring karelang kasalanan, ing Diyos tamu, tunay ang mapaglunos at maganaka, ing munag ning kaligtasan, ipaslagne kay katamu, at iba't banwa, sunlagya, karingatyo, king karalumduman, at karingatyo king lilong, ning kamatayan. Ban ituntuna katamu, king dalana ning kapayapan. Ing mayap a balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Imadam Geng, metong yang public school teacher at tuturuyang grade school o elementary at tuturuyang grade 1 pupils. Misan, bayo ing Pasko, king kayang klaseng art education, at inyang binye pre-Christmas activity, karing antikanini, ing kayang instruction, nga na, anak, balo ko, excited na kayong mag-celebrate Christmas. Ngayon buri ko mong abalo, nung nano at nung nino, ing magpasaya ke kayo, balang daratang ya, ing panahon ning Pasko. At i-express ing kaya kayong panandaman, kapamilatan ning pamangulis, kapamilatan ning pamag-drawing. Gawa kayong meto nga drawing, ning meto nga bage o ning meto nga taong magpasaya ke kayo ning Pasko. Aburiyong kilalanan at pasalamatan. Kaybat, gawa kayong meto nga sentence, explanation nung bakit magpasayaya ke kayo iting bage o tao
ng Pasko. Anong gawada ding anak? Linwal dala, ding karelang bond paper, ding karelang typewriting paper, at kay bat, king wadala ding karelang lapis, ampong krayola. At may gumpisalang may mag-drawing niya liwang bagi. At yung ganong meto ngayon, yung din-drawing na, meto niyang maragul, aparul. Bakit? Uling po ta kanong December, metong kareng paninayan, yapining ligligan parul kay di San Fernando. Mag-attend la kanong mipapamilya, at po ta kanong akakit na lang kislap-kislap, terak-terak, ding miyaliwang sulu, at ne kanong kasayang-kasaya, inganak. Inya, giant lantern, ing dinrowing na. At namang meto ngayon, ing dinrowing na, bayong imalan at bayong sapatos. Ing sangkana, bala mo kanong Pasko, karinya, may kakabayong imalan at bayong sapatos. Ito namang meto ngayon, ing dinrowing na, adwalang lupa. Lupa ng Ninoy Aquino, ang Poy Cory Aquino, at medyo yellow ing kayang drawing. Ing sinabi na, oy ni kaning magpasaya kaya, ing aginaldong tatanggapana, king kayang ninong agalanti, uling di naneng tsa 500, balang Pasko, ning kayang ninong. At kay bat, at namang metong bisang paisambot, medyo sky blue yung kayong drawing, at atin yung atlong lupa. Ing tatanggapan na kanong aginaldo, tsalibu, balang Pasko, at oy ni kanu, ing magpasaya kaya. Pero ating meto nga aliwang drawing, kakaiba. Aliwa yung aliwa. At buring explaining anak, nung bakit oy ning kayong drawing. Nanon din drawing na? May drawing yung metong agamat. At pilit na yung kukutnan at pipilitan, Madam Geng, na ipalino na, karing kaklase na, ba't gamat siya, ing kayang piniling drawing. Bisang magsalita, ing anak. Ang ganak etang ilanang adwang teacher na. At sabi na ng teacher na, nga ng makanyan, ala kang grade, istong eka meg-recite ang diyangkeng Arap Kumu. May pilitan niya, inganak, kinangwayang sika ng lub. At kaybat, telane gamat, imadamgeng. At linawin ng marat na. At sinabi ng makanyan, Madam, inggamat magpasaya ka na ako, muneng Pasko, nunay balang aldo ning biyeko, inggamat aburi ko pong pasalamatan, yapin ininggamat at tatalnan ko. Inggamat yu po. Uling inggamat ay ni, matyaga na akong tirong sumulat. Ininggamat ay ni, yapong manos kayong buldit ko na yung mga patakla ko. Ininggamat ay ni, yapuing tatayid ka na ako. Potang kasagana na akong imako at lilipat ko king dalan. Uling tilengkodya pala, inganak. Inggamat, aburinang pasalamatan at kilalanan, iyapin inggamat, adarapat mayap kaya, aldoldo ning Biena. Kaluguran kong kabatad, mekad king pamanahimik ng Zacarias, kilub dading siyam abulan, ikit na't ayalak, ing miyaliwang mangayap at makapagmulalang bage, adepatan at gagawa na ning Diyos, emo king Biena, nune king Bie ning mabilog abalen Israel. Migit king pangabait ning karelang anak Iwan, amalambat na ng inawad at pigkalub na ning Diyos karela, ing buri ng pasalamatan Zacarias. Buri niya namang pasalamatan ng Diyos, king kayang katapatan, king kayang balen. Uling meging tutuya, king kayang pangako. Kapamilatana, ning pamipakit ng lunos at ganaka, king kayang balen. Inya nga nang may nagkat karing kayang kabalen. Puriyan tayo ing Ginoo, ing Diyos
na ning Israel. Bakit? Nanong sangkan? O ba't agkata na lang puryande at pasalamatan ing Diyos? Nga na, inatdana nakatamong kasaupan. Timawa nakatamo. Dinina nakatamong metong at talapagligtas. At iting talapagligtas, amalambat na ng pengako king kayang balen, talagang tituana na ing kayang papel, ang gana king silwak na ing dayana, alang-alang karing kayang taong pagsilbian. Kapamilatan na niti, meging tutuya ing Diyos king kayang pangako, ene kelingwan ing kayang balen, ene gilutan, nune pigdalaneng kanawan, ampon kapayapan. Kareting milyari at balilyari, king Biena, ampon king Bie, ning balen Israel, ikit neng kinimot, ikit neng manigobra, ing gamat ning apong Ginu. Meging malino kaya at karingkayang kabalen, king eno gilutan ning Diyos, eno pepaburen, nune inatdana nung kasaupan at talapagligtas, king oras a kailangan den kailangan ing karelang Diyos. Kaluguran kong kapatad, sana po kapamilatana ning kakatamong pamagsimbambengi, ikit tala at akit tala naman at akilala, ding mialiwang gamat agagamitana ning apong Ginu, ban iparamdam na ing kayang kayapan, ganaka at lunos kay katamo. Sana kapamilatan dareting gamat, akit taya naman at panandaman ing mismong gamat ning Diyos. Kapamilatan daring gamat ang magmalasakit, magmasabal, alang sawang sasaw, at susuporta kay katamo. Gamat ang magparamdam, king ganaka at kaya pa na ning apong Ginu. Buri kay pong samantalanan iting pamikatagon, ban pasalamat, karing dakal agamat ame gobra at mepagal at ginusal, ban maging makabaldugan niya, iting kay katamong simpleng pamagsimbambengi. Salamat, karing gamat, ameng muskus, karing bangkong luluklukan tamo. Salamat, karing gamat, amig sadya, karing mialiwang gamit, agagamitan tamo, kaniting misa. Salamat, karing gamat, amig luwal, at manipon, karing monoblocks, aluluklukan da, dingking luwal. Salamat, karing gamat, amig dekorasyon, at pepalto, legwan at sentingan, king kay katamong pisamban. Salamat, karing gamat, amanyingil, mangolekta, maglistang intention. Salamat, karing gamat, at itigtig, antimurin, karing asbuk, amagkanta. Salamat mo rin, karing asbuk, amipapasyag, king amano na ning Diyos. Salamat, karing gamat, asasaw, papakinabang, bantanggapan niya, ing katawana ning Ginu. Salamat mo naman, karing gamat, manayos, king kakatamong cellphone, bang kanita, may ka-live streaming tamo. Salamat mo naman, karing gamat, alang sawang babaldug, king kakatamong kolekta. Salamat mo naman, kay kayungan, tinagon, kaniting kay katamong simbambengi. Salamat, karing gamat, amami ay pamangan, king kay katamong feeding program, balang Sabadong abak. Gamat amagrepak, karing abyas, apapadala ng apong dong, potang atinyang buring padinan, karing kaparokya tamong pakakalulu. Salamat, karing gamat, amagluto at manos pinggan. Salamat, karing gamat, amayap at maganaka. Kaluguran kong kapatad, dakal pong dakala salamat, king kaya kayong papakita, suporta, king kaya katamong parokya. Ikayo, ding mabyen ang gamat ning apong Ginu.
Ikayo naman, nino deng gamat, aburi yung pasalamatan. Nino deng gamat, aburi yung kilalanan. Bayo po ing Pasko, kalupa ng Zacarias, subukan tamo namang manahimik, bangkanita, maging mulat tamo, at akilala tamo, nung makananuyang papakit kayapan at ganaka ing Diyos king biyetamo. Akit talasana ding gamat adarapat mayap, anting gamat na mismo ning apong Ginoo. Sana potang ayalak tamo nung makananuya kakayap at kaganaka at kapaglunos ing Diyos kay katamo, ing balang metong sana kay katamo, maging yang mayap ng gamat ning apong Ginoo. Lilingon, lilingap, magmalasakit, karing kapatad tamong mipaboren, at makakalingwan king kay katamong komunidad. Bangkanita, potang penandamanda, ing kayapan at ganakanan ng Diyos, ilaman, dalit lang kapuryan at kapasalamatan king Ginoo. Ilaman sa biyanda, puryan tayo ing Ginoo, ing Diyos, ding kaya katang pipumpunan, ing Diyos at tapat, ing Diyos amayap at maganaka kaya katamo. Manalangin tamo king Diyos ay patangat yubanua. Adaralo at bititimawa kay katamu, kapamilataning panyatang ning kayang anak, ing pagmula ning sikanan ning kay katang kasalpantayanan, kapadenayan ang ponlugod. Nga tamong manalangin, O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Ulitan tayo po. O Ginoo, datang nako at ikabos mo kami. Ban ka pamilataning banal a Eukaristyo, i Kristo parati ning pasiknangan ing Santa Iglesia, at ing Santa Iglesia naman papanatilyan ng mabiye ing kapanaligan kang Kristo. Ipanalangin ta aking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Baning yatu salpantaya yakang Kristo, at makirake king tinape ning biye. Ipanalangin ta aking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Banding galamering sablang lahi, kultura o bansang emi kayintindi, mabiyasa lang mamatawad at mikalugod, ipanalangin ta aking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Banding matenakan ang Kristiyanong may bibili, king biyero, king panganib, ban migwakasan yung pamaglupig, ayagyag da katamo, king mabungang kapanisyan, ipanalangin ta aking Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikabos mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan daring makatuki. Dario and Winnie Manalastas and family. Rudy and Baby Manalastas and family. Marie Chris Mandap. Wilma Kalilong Arforha. Wilmer and Shona Kalilong. Lawrence and Wendell Maghinang. Jeffrey and Myrin Doloeras and family. Angeles Argao. Diosdado and Josefina Guevara and family. Wilfredo and Monica Kalilong, Lawrence and Cherry Puno and family, Jaime and Joy Carrion and family, Lucina Lopez and family, Victor and Consolacion Cobacob and family, Myla Nacion, June and Michael Guerrero, Tony and Rose Manalastas and family, Mr. and Mrs. Oscar and Laura Cruz and family, Jay and Maria Nuki and family. Karempong magmasusiking karelang kebayton, Elayla Castro, Noel Sanchez, Carmelita Dalmasio, Dr. Tercilia Javier. Para po king 48 years wedding anniversary da Puri Ernesto Sr. and Francisca Ginto. Special intentions da Puri Princess Joy Arcelia, Antonio Cabrera, Ernesto and Neneng Ong,
Regalada Lopez. Quick recovery and complete healing Dapuri Garen Madrigal, Leo Asuncion, Perry Deirit, Belen Feliciano, Ernesto Alipio, Joval Simbol, Teresita Velasco, Rolando Castro, Helen Cabrera, Esperanza Nacion, Nicolas Rutkowski. Para po king 7th year death anniversary na pong Nicolas Jeroy. Karing kaladwada po ni Romy Garcia, Jason Mendoza, Priscilla Santiago, Jesus and Adoracion Canlas, Romeo Aison, Conrado Manalang, Mary Jane Lingad, Victoria Emerenciana, Rufino Rivera, Jose and Virginia Co, Fernando and Perla Co, Maria, Lourdes, Corazon, Antonio Co, Gabriel Ocampo, Alexander, Annie, Alberto and Macaria Calilo, Presi Rentar, Renato Dalmasio at ding sablang kaladwa king purgatorio. Ipanalangin ta king Ginoo. O Ginoo, datang naka at ikagos mo kami. Ipanalangin ta mo naman ang kaidwanan ding sablang sasaw pat magbasabal king kakatamong parokya, lalong-lalo na ding sinaw king kakatamong milabasan na Paris Christmas gift giving, antimurin ding sasaw king kakatamong feeding program, balang aldo Sabado. Ipanalangin ta mo naman ang kapasalamatan at kaidwanan ng Monsignor Sani Lumanog, ang magmasusi king aldo ng Kebaitan. O Ginong Diyos, sa upan mo kayang mipasyag, king kaya kang amano, ing amano mo babiyayang kalayan. Gamitan mi sana iting kalayan, banketa, apaligayan da ka, king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo, kaliguran kong kapatad, baning kakuting kay kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutuo. Tanggapan sana ni Ginoo iting dawon kaning gamat mo. King kapuri at ikaligaya ni kayang lagyo. King kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming biglalang, binyeme kay kami iting kapigaganakan anting ganapan niyo ning kapanyamban. Ibalik mo sana kay kami ingkekang kapayapan, at isadya mo kayong magmasusi, king panyatang, ning kay kaming talapagligtas, uling ginuya, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Ing ginumanatiliya kay kayo, At kaya ka antimorin, yat nayo ring pusoy, makayat nanong King Ginoo. pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos ing alang-anggat lubos mayupaya, kapamilata ng Heso Kristong ginumi, pisyag da ring sablang propeta ing kayang panyatang, delanin ing indong birhen king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si Dianang Juan at alapaminyag ing kayang panyatang, at pepakilala na karing tao inyang dinatang ne. Uli ning emo na nung lugod na kaya katamo, kitmua na katamong tula, ngayon ipagsadyan tayang pagbasusyan ing misteryo ning kayang pangabait, kanita po tang datang ne, dasna na katang masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapagmulalan at kapurian. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwo, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makyabe kami, kingalang tuknang dang pamamya kapurian keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalamkumi, pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ang ibubu para kekay wat para karing sablang tao.
banketa mi patawaran la rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayan. Inyangeni gaganakan mi o pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan mo. Layon ming pasalamatan ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal espiritu. Ganakan mayo pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato. Ban mi ganap yo, king lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming papa, i Florentino, ing kaya kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman din kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang mengayang na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ingig pa, yung panibataning sablang kayapan at ganaka, inyakeyo, abe-abe tamong ening manalangin at pasalamat.
Ikagos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, balugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol. Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiyap kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At kaya ka antemorin. Masayata ang ining idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kay kayo man po. Peace be with you. Yoing kordero ning Diyos, yoing bilalako, king kasalanan ning yato. Mapalad la ring mayawos magisulu, king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ko, dapat yagkas miya nga mano mo at kumayap na ako. Spiritual apa makinabang. Kaburi ko sana ing tanggapan da ko o Ginoo, king sacramental ang pong physical na paralan. Dapat uling iti posible king kasalukuyan na panahon at sitwasyon. Paniwalan po king kapamilatanan ning maglapo ng lugod ning iba at ning upaya ning kaya kang espiritu ipagkalubmengen ning kaorasan o Ginoong Hesus ing kaya kang sarili ka na ko. Manatili ka king puso ko, aslagan me ing kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap at makimasabal karing kapara kong tao. Banaluguran ang panasiwan da ko, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatid kong pakakalulu. Amen. Katawa ng Kristo. Amen.
Adin tamo pong second collection, balang simbang bengi masses, king kakatamong parokya at chapels. Miras la po ding perang lungub, king bakal karing alang bakal program, advocation committee funds. Salamat po.
Manalangin tamo. Uwig paming malugod, kabang bibiyayan mo kami king tinape ning biye, pagkaluban mo sanang kapayapan ding kaladwami, at isadya mo keng tanggap king anak mo, kambening milalablab akasalpantayanan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kapabaluan. Pasibayo po, dakal pong dakal salamat, karing sinaup yu, king kakatamong second collection, para king programang bakal, karing alang bakal, ampoon para karagdagan, karing pondo ning kakatamong vocation committee. Dakal pong dakal salamat. Kadwa po, buri ko pong ipaganaka, ding kakatamong schedule, ding misa, para po tang bengi. Den pong sisimbang alas 8 ning bengi, sana simbalay tang alas 8 na ning bengi. At kayo pong sisimbang 4:30, simba kayo itang alas 10 na po ning bengi. At din kaya katamo pong anak, dening anak acquire, magkaroling la, bayo po ing misa itang alas 10. Sana po pagsadyayo lang aginalduda para panyalidang bayong uniforme. So, salamat muna po kareng magsadya Karela, i-Brother Ray, ang po si Sister Monique, at dingaliwa pang Mamantabe Karela. Bukas po, itang Kapaskuan at intamo pong metong misa, alas 8 na po ning abak. Alas 8 na po ning abak, ingkay katamong misa bukas. Metong yamu po yung misa tamo bukas. At ita pong alas 11 at intamong binyag keniking parokya. Sana po agad yung palista din kaya kayong papabinyag, bangkanita, etamo malambat manenaya. At bilang pamagbasusi king Oktaba na po ning Pasko, magumpisa pong December 27, Aldo Martis, at intamo pong misa king parokya. Alas 6:30 po ning abak, itang sadya tamong misa. Dito pong sisimbang Aldoldo, magumpisa po ning Martis, December 27, at intamo pong misa king parokya. At nem pong New Year's Eve, alas 9 na po ning bengi, ing kakatamong misa. December 31, 9 o'clock na po ning bengi, ing kakatamong misa. At itang Bayong Banwa, January 1, alas 8 na po ning abak, ing kakatamong misa. Atin muna pong binyag kanita uling Dominguya. Dakal pong dakal salamat. Talakad tamo pong eni para king tauling bendisyon. Inginuman at iliya kaya kayo. At kaya ka, Antimorin, At mantabi kaya kayo at karing kaya kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingigpa, ating anak, ating banal espiritu. Amen. Adawang daning banal na misa, paligayan tayong Diyos, kapamilya tanding pamibiyebiyetamo. Salamat, King Diyos.